Kajingkaroi jong ki khardap lum khajana jong ka Khasi Hills Autonomous District Council bat kumjoru ki khardap lum khajana jong ki hima hapo kathan Mountain Road nakawai kasngi shakawai pan kabaki nongnya kali ki un namar ka jingsha krong pisa kabala long shaba palat puat kala penlongai ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA haka khatnyau tarik unai wing araja arpulai ban lejekendo yo Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District upa Garrett LSN Dykes ban pan jingshai ya ka MCTODA haka jingila yakendo yo Deputy Commissioner layalam daw ba maskalandar marngar u President jong te keseng para bakran berkilat pathai khobor ulaong bahaga jing sisha ka Ministry of Road Transport and Highways kala dapen mi ya ka hukum ka bakhang persya ban penyang ya kinu ki khardap lum khajana hapo surok ba hendrai ka balengo ka long ba menta ki khardap lum khajana kila nang kharoi Ula angru bana kaliang Deputy Commissioner Barim jong ka West Khasi Hills District ula dapen mi ya ka hukum menswa ban omsha ban penyang khardap krong khajna haki surok ba lada ka sorkar ka imat kampwa bande ila jong benta ikamle ila jong benta kumulong menta ka sorkar umut ya kani kam imat ka pensilur ya ki kun samla jongi ka pensilur ya upat kasi jongi berokot mo paradok persnam jongi bansia krong pisa ba ya surok Yalada ka po yung niuput na kaliang jongi asyan ngiman sing ni habande bansim ya kabor halaka jongki kakti hala ya ka anya la jongki tigan namarba habaka ay menta kam le ti la jongki kamra kam pendep de na kaliang ka sorkar kumulong menta ka pensilur namar kumulong menta na kaliang jongki komisioner upan ya ka permission nang tei nang tei empat la ban ay permission kadba kini kinong krong kadong ka jangakila penyeng itagi tulje kana kaliang jongi asyan nang ne syakamat ni la ya ni na be syong ye komiti balada ka sarkar kamle ye nin pen ni hable ni banyak kun ye la ka jongka kalada kami kano ke jingjia ka basusi kamut manu kan kitli kan hap kitli ni ka sarkar pas sarkar ka be kitli pura ye ki jingjia ki basusi lada kami hapreng jongi bat kita ki no ap khardop lum khajana ni lawan banyak kendu ya Deputy Commissioner jong West Khasi alor kini illegal tool Anchegit jong ka konsil nakaliang ka jongi jong hukum jinong elam ngilale je kendu ya UDC alor gani ka jingjia badang hakini gi singi ba kaladon ka jing krong pisa jubor da ka konsil ya ki trok ki jingkit nakaliang jongi ngila sokia ya kani ngilawan kendu ya UDC namar bakat kum Katung ka city lani kata guidelines jong ka Ministry of Road Transport and Highways la kami syai ba numla banbu ya kinu khardop lum khajna toll gate check gate kinu gi benta gi bade bat ka benta ban lum pisa surok te lakhang gi bade jong surok PWD yana kaliang jongi halor gani gi jingjia la ba ka jingi bun menta lasang mi akini gi si bun ba akini gi Tulgate ani kudok lum khajana hapo West Khasi hamtam ibahab apo ka Motion Road Civil Subdivision ulai thoru bakine ki khardap ki o khajna wat na ki kali ki baket ki ding thang na ki kali ket ma bat ket siap bapenan kam na kabanta ban chna yeng chna sam ki o doru na ki kali ket ding ki kali ket jor bat ki wei ki mar ki mata wat haba ya ki ne ki mar la ket bat salan tang hapo kabri uhnyo trap ulai thu bahaka te jingla ikandu jongki na kaliang Deputy Commissioner ulai thu baki dan ki khardap lum khajana ki bela panjing bet na ka office jong u hendrai ya ki application ulada pha shapo katana District Council Affairs hado menta kim pat ongi e la ansha ni anam sha rekumolong menta ngenyon paradok parasnam ngen bambe tang parakasi hendrai kadba ya kini ki kali jong di barjela mo pabunjat menta ka konsil kamle e pekum kini ki fake company bahe menta ki wanra ya ki trok ki jongki wanra driver na barjela umdan ba cek na ka konsil ada giat la klem kot sla kan pa yangi di paradok parasnam pat kilek kuno ki cek kot sla phainman kasni na ingini yo bala na ingini yo by kot by sla ada ka konsil tani kita kinong pat ya ka an mo yo bat ya kita giriti dustur kimde la jong kamram inyon yangi kan ba ya ki company ki bahe ya ki kali ba na bar jela ki pelai la yud kan ba yangi parakasi di nyon betman nakapos nakaliang kajong kitrok kikit bun ba ki jatmar ki jingdon kami ki jongi man kasi kikit ya ki mau kikit ya ki siap kikit ya ki ding kikit ya ki sik kikit ya ki johor ki jap ya baru kot ki maron kami ya ki dia kata tamai kita baru kot ki bang ong ya pi kimap ki wat ya uding thang wa prun kam haying ru
na kalian ngajong kiru kinmap ki kishim at kit siap si pick up rupan senaying ru kinmap ki kata ka jinglong jong gini ditulgit di bamenta ke na kalian ngajong ni so ong ba kata ka jingkit ka jongi te ngikit hapreng jongi para jongi te kunu ni long illegal kana dang ilit khayi shabar te kata kalau long lupa bang hap apply di license bat juwe bagi de mar khayi re kini jingkit jinon kam jongi hapo kaniga pok kaniga beri jong neutrap hapo ka jelala jong kumno gini long illegal dan kalian jongi mensua hau arajar kuwe nila yo ka order na deputy commissioner jong ka West Kasil kaba kaladon ka apor bangi yakhi bat nila ai jing tho saka sarkar Meghalaya bat saka ministry jong ka sarkar Pedeng ba kalapan ni ka siti dated nong stoin atusan tarik March arhajar arpuar kabla penmi da deputy commissioner jong ka West Kasil ba PD sangma kabala krensai hang ni ba laai ka hukum ban khang no lut ya baro khoiti ya ki tulget bad ya ki chegit ibadon harut surok PWD te mentapat kilas rangmi biang kumne tena kalian jongi lawan kili yo deputy commissioner ba ka order ayu menta lami ban yo ba lala ban kili biang ya ki tulget ya kini chegit ada ina beliang jong deputy commissioner jong West Kasil lakan saya yang iba nakaliang jong kini ki lisa lani kita kinong waigit naka konsil dilawan bu ya ki application sa office jong deputy commissioner dan nakaliang jong deputy commissioner ula forward ya kini citi sa ka DCA sa ka district council affair jong ka sarkar Meghalaya sa Shillong de ngilakli na uba gayo nam ban ai order nam ban ai bala ban pli ya ki turget nakaliang jong uba uong ba hadu menta umpat ai kanu ka order ban ai kanu court order bala ban pli yang ya kitulgit te udang up na ka sarkar ya hadu menta ka sarkar Meghalaya kampat jubab ya kata ka siki bala pa na kalian jong deputy commissioner katba kini kinong apply ya kini ki permission kila nang lik penyeng no ya kini kitulgit kat kum gi sutu jongi bat kat kum kani ko order kabal ami ha kini ki snem baladep na kalian jong office jong deputy commissioner na kalian yung deputy commissioner barim kamu la sutu sai ba ladam pat yo order na ka sarkari kamu ba kini ba penyeng tulget menta kilong illegal ya na kalian jongi la kentu yo DC ba udai ban pendu no dan na kalian jong DC uang yamenta nganum la ban leyei namar udai usyakri jong ka usyakri sarkar jong ka sarkar mo te menta wa tho sti sarkar sedang up na ka sarkar bahkan ai ke jubab yu la kalong illegal lani kalong legal kini kitulget ya hadu menta kamut na kaliang sarkar kidang Islam bagi 4 ai ya kata ke jubab ya kumolong menta la da na kaliang sarkar kampala ban jubab na kaliang jong deputy commissioner 4 ai ka permission ya kini kitulget ya kanu tulget la kalong hima la kalong je council ru kala syai ba kilong illegal iker pat ike pradekot ba kumolong menta sim ya kani ka jingkren na kaliang jongi kinong elam ka kubor ba hadu menta ba kini kitulget ladang padio ka permission na ka district administration barokot kilong illegal bat kinong la ban krong pisa na ki kali ibade kinong na ki nong nya kali